할로 넘발랭이 정말로 쇼베텔다 아니 초다 칼라 쇼베 필리핀다 용랑이 두숨 텔레지 시기 남대 텐지네 다 드링게 년동 조데 미세 같이 하고 있으나 땅아 다다 내서 아니 좀내되게 내서 개발체 시우제 차티그 당고 안들이 당고 가는 곳 쪽에 있으나 루미니 안 드링 루미니 제 아니 갈래 도시대 제 아니 원나시 안 됐으면 돼 내고라 안디 로망고 첼라레 제 조시 친샤디 냐마나 네 로초 중간 이시체 응이라 제 티가동 말에 아니 빼면서 랑가 탈아 주지로 다 단다 랑가 이야기 쉬우당샤 아니 근데 시스템 주어 갈단도 티가도 이게 시스템도 쇠서 어디기 있는 말이죠 아니 툭툭 레와다 냐뭐 아니 내조 내사 거래나 아니 소아마람 저기 제바 시우제 메마 랭게 촐라 얘기 자제다 템베 년동 시간 넘어 촐라 얘기 투지체를 쉬이 소아마람 자쇼 아니 용어도 전도 개발 찌메레 소소데 세마야 보치 말해 뒤준디니 겨울문제 공도 저희 세마상 보치 라이도 아니 최 세마 딩네 아니 전도 최 말람 저기 개발 쉬우지 수요 냐면 얘기 내조 사자 거가 가서 레와데 참만 땡겨들라 야야 투지나 아니 메마랭 것도 다 세모디 툭툭 레와 쉬우라서 남제 투지네 키스타 아니 이제 좀내 되기다 나로로 여러 알면은 나로로 자가도선 당문이들이 기억고 나오던데 시켜도 사자 랑가 잘람ring 부시지 나라 튼저도 야야 아니 남랭이 좋아하는 생생이 나온다 그래 다 루미네스 거기서 개짜 주모에 말이야 단지 거기서 내고 책도 근데 예민들이 마음 부시시도 야야 오케이 되네 오호 다들 아니 로싱에 들리나 될 로르치 인식 되시지 다 제거네 마 저거 뱉고 말해서 다 딘데스도 어디 나올 마 도체 아니 라와 예철 마 도체 라와 예철도 예 되면도 and that's the way to Mahadevi temples and you see and the mashaja now they made the shish today and they'll just choose a risha that's how much you choose आणि देता ती काउंटर रेश लाइन जानी काउंटर चला दे टिकट दिस टिक दो अनि टिकट तो चाहिँ नलो जो जे जि छोमेन दो लाइन न्यामा हैन त नंगा मो त लोचंगा ngस कप सो दिन टिकट तो मे दो दा थिसंग न चिस को दो नि ता टिकट तो थिस 차샤 अनि टिकट तो दो मेमा सो ओया दा लमेना न जो चाहिँ टिकट तो चे टिकट नलो दे म जेको दि चे तादे मा जो चे तादे 좀데데 달면 내만 대신동도 여러 오야 아니 이게 나로지 대 좋지 로소 아니 소함은 대셔로 이만 좀 얘기 내도 세계 자제 넘버 쏘라 아니 근데 미거라 저다 칸에 먹고 싶도 कहता नाम तो की पर जब सुना पड़ता है हाल ओ या ले ले जाना जा पर जब सुना चाहिए जब मचना कुछ घूंगे में बच्चे दे ठे ठे दिए ओके या अंदर मेरे को हाले 다 저쯤 되게 신동에서 디나로 레차 아니 빠데 주면도 메마도 공개 메와체 아니 대 전도 디나 디나로 레 심중다 니마 좀 되게 다 신동기 심중스고라 당도 말해서 데요서디 자기래 아니 대 다다 군대 자리도 볼 야야 디 정말 안 도든 정말 싸춤보다 이엠버디 계좌 자고 좀 되고 수였습니다 자침보 이엠버디도 말해
오, 야네 미망고 쉬우실래샤. 스릴랑카도 베트남도 때 미망고 쉬. 안 나로도 요어디라 아니 디르자 드롭 스맥 없어. 드롭 스맥 그 디르샤. 탈 센츄리 티시. 제고라. 진짜 뭐 하실까? 와. 오야. 아니 도시대다 원나스 정말 된도 도와다 되네 도들. 좀 되게 거에는 되네 도시도 또. 아니 자치면 이제 아니 사자페 교시스티 네 근데 어떻게 되지 근데 미팅 홀 second century 아 어디 인기로 와 아, 구두. 구두 가요. 이 점진되기 아마기 다시 거래 비시람기 직시자리에서 다간 비시람나게 된다고 좀서 점진되기 아마 유음기 다직 지사로 진사다 와는 당아 시마스 비시람 즉 동시에서도 지나 가나 지금 나데 유비기 세로 가이나 데 나올라 제 자주 칼라다 쇼세나 카드 나올 거래 어디랑 발레스 있는데 나올라 오 딜레스트 그 가도 되죠. 오야 당아도 구샬 나갈래서 구샬 나가라 오 구샬 나가래 오야 다 좀 되는데 기다 꾸냥을 대바스 사자들이 가자 루미네 디로 찍고 찍게 도와대 사바도 빼면서 유닉 시우르시 내사 거하는데 사바로 있던데 뭔가도 와 오야 다디 좀네 예 풍부탕서로 지라스 오야 갓 오 저기 오케이 야 됐네 하게 또 앉아 또. 데도 말
오, 다들 꼬라 저거 꼬라. 왜 사가는 지금 올라가 왜 비게서 स्वागत ओ ये अच्छा है तुम्हारा क्या क्या दिखाना है क्या देखना है अभी तुम्हारा क्या स्किल क्या है 야, 다 근데 꼬리에 먹고 싶어. 자꾸 공부해가 되게. 아니, 다또 자꾸 봉고리 제다리 다당한도 취재 거들으나 취재 쇼백에 취재 보다 까마토 야야 오케이 안디 이야 정말 최종으로 셔 안 소저 사우초체 오케이 다 저거 공부를 해야 나도 사자 들리 괜찮대 오케이 다 해야 도 괜찮아 해서 주 다들 이제 롱게 칸데 시장도 또 쇼쇼쇼 아니야 내 적응 못 했는데 다 더러 싱나 하던데 빠빠 야 당한 돌레브렌소 시절은 부도 송사 좀 된데 기다 저거 풍불이 도스 오호 다들
ये था देख रहे से केंद्र जाता मैं देख दो ये तो दो 오야 다시 라니 뭐 송사 더 송사 레소 자고 공부해 Ande tá, não é nenhuma lixo. 내려 줘 오, 얘다 시라니 뭐도 송사 저거 공부를 해줘서 되게 첫 번째는 좀 이제 저거 공부를 저런 게 견디 침보다 전주 쌤배 견디 침보다 내 차들이 차들이 Hello, number link thamala. Ani tringi nga sajade khole desuna. Ani chomde de do songsa. Manzo ki karla gorsina. Ande chago bumburi le de. Ande ton mema link thamala ni chamde test le shubi. Ni laso. Ani ni kasa call jo thamani gi nyendong thamo so shaye manzo tok joye. Arawa shuju. 라소 남제 땡진네 안전 참말라 소아멜람 제기 태바 휴지 차기 땡니는 돈이 안 라소 안 스모드 토토요 라와 휴지 라소 남제 땡진네 야, 와. 오, 많이 뱀에. 저거 풍부르게 년음 라니 까마 추스기 저 근데 또 내지 그래 라고 내야 되네라 손에 만들어서 어디 저거 되네 또 다들 다들 한 손에 버터스 맹하고 마서 네 그래 코드리스트 इधर बहुत साहित्य वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंघ की सभा रात्रि सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई।
और बौद्धों की तीन धार्मिक 어머니 한 먹어야 돼. 네네. 네네. 들으시대. एक मंत्र है जो मंत्र इसलिए लिखे थे कि मंत्र जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। लेकिन बाबा ने लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। ब्रिटिश सरकार ने 아니 내 얘기를 이제 टूटा नहीं, साफ होकर रह गया। तो यहाँ पर दे रहे भगवान बुद्ध का प्रतिमा। 내가 얘기했어 돼. 보이겠지. 네. यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध यहाँ पर 7 दिन बैठे थे। ये माथे का चिन्ह, पूरे बॉडी का निशान, सिंह का चिन्ह, क्योंकि वो शक वंश के थे। नीचे में जो गड्ढा दिख रहा है दीदी, इस गड्ढे में सारे पुत्र और ऊपर में आनंद जी का सांगे था कीमती पत्थर का, इसे निकाल कर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। बगल वाली फार्म आई 오늘 좀 내내 저기 좀 내내 저기 너 이제도 차 되네 주다 돼. शादीरा देख 네. 야고 제단은 ken나마 좀 제기래. 네. 라운종을 해서 돼서 또 산제 기타 들어 꽂아 주지. 다들 자자자자. खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए कि इसकी ऊपरी स्टोरी में 3 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली। जब 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया तो ऊपर वाली प्रतिमा को नालंदा म्यूजियम में रखी गई। तो इसे सांगे कू कहा जाता है। तो दीवार के सांगे कू, तो दीवार के ऊपर बहुत सारी भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमल फूल का चिन्ह है दीदी। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक वन में हुआ, तो जन्म के बाद वहाँ पर वो 7 कदम चले थे और 7 कमल का फूल हुआ था। तो कमल फूल का सिंबल बौद्ध धर्म का प्रतीक है। हाथी का चिन्ह, भगवान बुद्ध के माँ का नाम था महामाया। उन्होंने स्वप्न देखी कि छठमुख वाला तारा, 6 दांत वाला सफेद हाथी पेट में प्रवेश कर चुका है। तो हाथी का चिन्ह भी बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और सिंह का चिन्ह भगवान बुद्ध शाक वंश के थे, इसलिए उनके नीचे में सिंह का भी चिन्ह पाया जाता है। लेकिन जब मुस्लिम का सत्ता आया, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाए, तो खांचे ने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए दीदी, भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर बोधि वृक्ष का चित्रण है, तो स्पष्टता भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान बुद्ध के समय में यहाँ का जो राजा बिंदुसार थे, तो राजा बिंदुसार का महल कहाँ रहा होगा? इस मगध का प्राचीन नाम है गिरि ब्रज। गिरि का होता पहाड़, ब्रज का होता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, गिरदकुटा, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहार गिरी। तो इसी व्यवहार गिरी के भैले में अपना जयबुखप हुआ और ये सांगीकू हुआ। दैट्स ऑल। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर राजा बिंदुसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा, भूकंप आता रहा, पैरा आता रहा। तो पैरा वगैरह में प्राचीन महल जंगलझाड़ी मिट्टी में ढक गया और नया राजगृह जो है बाबू, ये बस स्टैंड के पास घुसा हुआ है। दैट्स ऑल। 대시하고 줬어. 내려시냐 막 가지 떨어졌다. 언제 떨다. मैं बुद्धा ब्राह्मण। 대신 앞에 얘기다 이제. बाबू से मदद कैसा है सहाय